Shibenta ban ailat ikinong rep bakin pin inam bat penyat yau ye kimar ki mata jengki kiba kila penmi na laki shnong laki day kimar rep kisok ki pai kimar bam bat kitiar ki Thaiñ bat shnahi de kikti hakani ke Kyntiew ke Meghalaya State Watershed and Wasteland Development Agency kabahap apok ketanat Soil and Water Conservation hakan riltrik mentau banai nok pra arjar arpulai kala pelong de kelempung kabashisngi na kabenta ki self help group Mela, lingba ke Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana PMKSY Watershed Development Component 2.0 Lajong State Central Library Shillong. Lepli kini ke Mela do Menteri Sorkar Bakmi Ketanat Soil and Water Conservation Umar Qs and Marak rengkat ke jingadon lang ki wede ki kenrem ki lindan bat hakani ke Mela ki self help group na ki district beper ki lawan bani shimenta ban pin inam bat de ki marjongki. Ajing mentoy mut sipun lima mut na do lai kala ke sipun hi jing se yo ai te ani jing lai ne teman mut na yo experience su i chaprang te kat kam man ijhor badara e hanile kiwami kiwathung du na ihi ijhor ibadara e hani man ki kam gani ga wang chi ong ki ka wang parni em hi le amot ikten jantianong awang perni tong gi ka thampane kate kini gi thole kini ki sakhya iso bengon kini ki ichru I kani wajrong ong ka ruken te kini ki piskot kini ki semrit kinai kini ki wa thung da isuda em hi wa ong le thung le amot klem sbo klem dawai oh daki sebo wa ka khandau wa I original do belai mo dem em hi ong na Wai dawai sa em ba ri juri snyang juri siar ba sa takat te petit ri snyang te siar teman ku em Amai Muslim teman em ba si kadang em cu kita jing thung wa thung ile yang kru em ka musin yo jing yarab ba jing tentu yang itu ki ong ilon le ma yo ina tu chi mi te sen khani ta em le yo tentu kecak keju yang dia sem ini ya oh sorry Mela dai hadu let's say pi kom ka self help group hadu kan no pisngo ba ka ajing mentoy pi kane ka Mela ka ba chisngi chips pakacing yo I jemai tiada de ba long ka ba ai di mentoy sibuan hi namar ba Padang gila pen mi ini kam tinggi juli kita ngisinahi kaya yo kumut ka semoga dan jing tadi yo ruga jingmat sebagai nang yo susu berbiar ngam tak sisngi te long sengo hi badi anak palat ta nama lam la hete yo e kamar berbiar buat dan di bagat kam dan ba laisi etikala yo jing yarap sibuan ke ka jing dia tingi thung ki jing thong go kis ing ki chermet ekor kompenya yo jang pi ko sabang adang gila ban shet baha ban penbiang baha ya kan ika jing shet ka ya tambah ka de tang namar ba ngilong ko bang ida sedang dalade tingi padyo hira ki jing yarap ai ki yo lu to silahi Eba ngin siembet buat pada karam pat nuat di namar ba dang nak tan tarang posisnya tu perbangira si pemanglang berbagai dia tang di na takadaw balong ba ni pala te ban ong ban nuat ban respect ya ka jing packing gini ai atar balong ta ya ko te ka dan di ba dan kepuar gila smart bah di share dan kepuar si pakai cikut kam punya lapar
kalau sakut nate dari banyak kaya bahan. We fund them, the self-help groups and all, self-help groups and producer groups. We fund each and every group to start their own business and then to increase their living standard also. So like not only this, there's like different kinds of things like food processing and then farming like poultry and piggery farming are there. This is from Chakre village in West Garo Hills. They make this tapioca chips, and then like black pepper. Some are like cinnamon powders. They made by themselves, like combined group. And then like some are pickles are there, like rosal leaf and with pork and all. So like to promote them only we join this Mela, like so we can expand their business and all. So we put this each and every product in our in different kinds of shops in Garo Hills also. Like to increase their living standards also. By selling all these things, they can increase their living standards by increasing the incomes and all. The market reaches like by first they just started only recently only. So like they put in some shops and all, and some of them join this kind of Mela and some kind of fest or something like that. Or sometimes the self-help groups and all, they on the roadside also they put up a shop for like 1 day or 2 days, and then they put the product and then like promote. They try to promote the product. That's all. Ka SHG Mela ka ba mi pelong ng tagasgi kadai kat kumka jing batha jong kata ka scheme PMKSY ka ba mud Pradhan Mantri Krishi Sanyashi Yojana Watershed Development Component 2.0. Tikini ki stall ke ba PE menta hangne andre ko santali kadai ki ba ki biki SHG ki bangila form hapo jong bani ka scheme ki wan banya shim benta namar nila ada biara peki nagane ka scheme watershed biara arpusan hajar ya ka weka SHG group de halo jong kan ka arpusan hajar ki ka kam ka bakini ki group putre ki wan ra menta ka sini ka jing wan pelong ya kan ga Mela hangni Shillong ka long khnang bakini ki SHG jongi kila ban man ra kini don ki SHG ki barat baryang don ki SHG ki bashna ya ki tiar na usi don ki SHG ki bathan ki jat tidak bangi pelong ya ni kayo kan ai kan pli kalat kalenti bakini ki SHG ki nyoban wan ra ki mata jongki bandi hangni bot kan wan ra ka jing yok kamai ya ki den haga jo kapor om tak makin yok ka kamai adai ru ka bakin long shlor ke bakin pin I ya laki jong pisap ki phong bakidon syaka perthai dia nata kadang misa pelong ya kan ni SHG Mela untuk kasih Shillong in hapo jong ni ka scheme PMKSY watershed laman batai kendiat batai binia kendiat lese kumno ki la ban tip kambania ya kan ka scheme kan ka jing arap ka jong long na hagan ka scheme ni hapo Meghalaya ngidon hado life art league project ke haman jong ni ka scheme hapo jong ni ka scheme PMKSY kawai ka benta bang ong pi ka jing arap ki self help group hang ta kawai ka benta ka long ka ka ba kisnong hakatu ka jaka badon ka watershed ki don kam palat
ya kata ni penle ya kata ka hab hapo kata bani ong entry point activity teng gidon Shillong ki bakru ya ko di umbang ni arap kan pen snabhai tu ka jaka badon tu kita long de halo jomani ga scheme haki jaka rep ru ni arap ni pinong rep bakin penyar ya rep kan katung ga jongki ta ka bangi arap ki ban ai kini ki sembai chur dan ki nong rep pada bakwa no da ki sembai sentiu long ka shong bai katung ga jing don kam jongki te hakani ga scheme umut bangi sulet di ai scheme kidon kita ki watershed committee haman jong ni ki watershed project jongi kidon ki watershed committee ki Peit ya kata ka jing penyak ya kan ni ga scheme kan ka baman ka sngi nong ni arab kidon ka scheme ru ka ba yarap lor ban rijingri dan happy watershed project bakiri da ki masi dan ki watershed project mo ki bakiri da ki belang dan ki watershed project ki bari da usinyang ya ki taruh bentuk hakane kalong ka bayar hakane ki watershed program ki watershed ko akin kan ya ki SCG ki hak apa kata ka livelihood component mukumno ban pen kieu ya kayo ka kot jong ki breu ki basong hak tu ka watershed area ka bawan ako ka government of India ka the centrally sponsored scheme non kam jing sir ki yo betang ka jing Kusa bikin baku beri nekceng harus dia apa dia beri agri. Hagi membar juga gidon kita bari siar gitu. Iyo hika skim kadon ke jigi harap rawat jongki pen ai tu kalun lane ka subsidi gitu ke. Dia kata lo ke jigi harap yang di membar juga kerup bagi Thaiñ mungkin ki bagi wadra hi Thaiñ ki jan ki jadi sem ki digi sol kan thei bat ki sol rembak ki mo klor ki plaking ki playo kat ki bagi order ki beriu tam lagi yo ki order nang tu de ki kami yo jing mentoy de ladawan ki order kum hagi digi exhibition ni si ajit ni si akhot kalau ki jing mentoy ha bagi la bandi tang hagi tu ki nong Thaiñ tang nanga ka nong Thaiñ de ki sim gitu ki babu sadukan ai kan lihat ke jing buna ke ki bagi ru ki dia kan lihat son ha bagi bu ki dukan negeri gino ki bagi ki stol negeri ki pertama lada ki wan ki mdap ki janjung ki wei pat ki guru ni ai dunan dah lada lek baki syakot baki dan kiru ha bangi wan bagi ki ai ki duna kan dia bangi wan di dia tang na kita ki ba nang ta ki guru la de ki nong Thaiñ ki yo jing duna de ha ki yo ti ki long ka chu hi Rung na